justify na ndiraria ati nyoneke ndi mwega kana ndi muru uria andu mangienda kuga no mauge nio meku ni ndahurirwo ni mundu gwitwo ona no nyende bauga ake korwo he hato ni twaria nake Esther ni ahurire Esther for the sake of nini, for the sake of kuna watu wanakuraga wanapataga nini unaweza kuja na kamera ndiraria giko kana kamera ati Kiswahili kamera ndigo kana yo ile mundu wothe ndona ni kana kauja kiarie mwana wito kiarie aria tu uri kwenda ona tonya githweri aria Esther ni ahurire thimu na akijira okay ta kuma hindi ria urenda nyambie ku kuma ahindi atiriza imire gwakwa ri tutire twarie ndeto cia tiriza na mundu o wothe njega kana njuru na hindi ndamenye tiriza ni anjia guikio box ni muthuri weri githaiga ni wonire ni ndambire gukira because there is no way mundu angikwira utige brand ciria twamwetheire na ni brand ciria twamwetheire abi akoe brands iria etherwo ni muthuri ngimwira atige no ria ndonde maraposti mbica menake if andu no macoke na kuu mbere mapostaga mbica menake athiite gwetherwo kambuni ni ngiona njeherera ni ndonete mbica mekwa ndama kana kioroga cia uwezo cia ndama cia ku ngiona njehere tondu ndamenyire tiriza ni kuhenererio arahenererio ngiona ahota gukanibremu nie ni ndagiririe acoke gwake haya na tondu ngikorwo ni ndaigite gumu support na ndugame nake hindi ria yothe we egubatara na riu ni gwakinya handu ati ni manjia kuhurwo mbica na ni mera na kuria marithia kuruta wira ri na mera na makagure ngari na dinaini kurundwo hau githaiga ri hau niho ndehereire drama ngiuga ndikwenda ndeto cia Ida Karago kana Triza dinaini kurundwo kugura ngari dia ini kurundirwo hati andu ndetwetwo ndete Triza ati ndugetikira guthi kuhenio ni mundu ati ngari ni guthi mwathi kugura nake ucoke we mwenyewe ugatirwo urihe runi wiika ngira Triza atiriri oko ni ngari urenda ri ni tuthi Mombatha ugure ngari kou na yandikwo we nigetha ugicoka guku Nairobi ri ngari yo igakorwo ngari yo ni yaku haya Triza ndathikiririe mathire ngari ikigurwo na ngari yagirirwo ni Karago niguo ni Karago agirire ngari Mombatha na ikarago maripost mimi sijui riu dikikio ni dikire ngari ona nduthini ona timenya igura gwatia so ni dia rugano-ini rwa ngari ona ha riu ria ndacokire kuigua ati ngari yoyo na roni ri na yatuika Triza oka postirwo na henio auge ati ni agurirwo ngari ri na ngari ni ya roni githaiga ri ngiona ni kuhenererio arahenererio ni ngikira na kuma hindi ngari goja gari hii gari ya ma CX5 mameshukuriwa maroni ambayo ilikuwa inanunuliwa na msee. Thank you malikuwa mananunuliwa na msee yale ya roni. Gari dia gurirwo gagitigwo na bara no yothe yukite tondu amuhenia ri athire Triza agitigo erihire ngari. So Triza bitanese yake herera imire ngari ni ahenererio wa mbere ni ahenererio erwo ni wagurirwo ngari acoka atuika ni aroni erwo erihagire gwicie drama cia rucia mbiririe hau no Esther we mwenyewe ni ahurira no nyende Esther akorwo haha ngari yo ni aroni na igirirwo I think 1 something million na Triza agitigirwo ngari yo erihagire ngiri 134 o mweri githaiga Triza reka itwarie matondo ni mukiugire twarie na ngeretie kweherera drama ici na no inyu murago tata twarie we mucie twarie tondu ni ciokire ri saisi ni wakati mgumu sana ongea yote kabisa doka usifishe fisi usifishe kitu ni shimburane twende naro nimetwo githaiga getwa cigo ciothe ungimenyaga ni maheni hindi nderire kairi tukakagikera atiri wacha kukubali kudanganywa na bwana yako mkachukue magari za loan chukua ile gari utaweza kujilipia chukua ile demu yako uuze uongeze pesa kidogo uende ununue ile gari utaweza kujilipia na usitake gari ya loan kwa brands huwa zinakuja na zinaenda ni ukweli ama ni uongo ni ukweli Gemora dagetekire kuhende no Triza ni ngirire box ni ya muthuri wake akihenererio makagure ngari na roni ikigirwo anga kindu milioni 1 ngana mbeca cigana akioya ngari agitigirwo agicoka muthuri ucio akimugaruruka akimutigira ria twetirwo kwa uwezo ri according na muthuri wake natumai tata natumai ikarathi you know kashini kunywa tumaji for okay uwezo
twe uwezo tugitwo ni twetetwo kwa uwezo uthie wira riria mathire na muthuri wake ri ngiuria muthuri atirika muragithire kwa uwezo na tweretwo tuthi tweri nikio tana tutwara akinjira Triza igire ndigathie ku nigethaiga ngikira ate Triza igire wende kunyenda ku ni ngikira na ngitigana na ndeto icio githaiga na ndi ndaciaria even today na ndia tumire Triza hindeo ne murume muthuri we ba tondu no wagitutwaraga haya so Esther hindire arani requestire ni kwenda thayo wao tondu ni Esther ni hakinyire handu ngiona ta tondu ndikwenda maundu maingi ri na Esther nerageria kungi akajigwira thakajuria si bona siku hizi ya uongei bona uongei hizi Triza nini hizi story vile kunaenda nikamwambia mimi sitaki maneno Esther nataka kutulia kwa nilifanya kazi yangu hiyo ingine chenye mnataka kuniekelea mniekelee so Esther can request tu wanataka waongee na Karango na wanataka wasameheane Bobashi ra request ni arenda alie na Karango ati request ni arenda marie na Karango nigetha kugie thayo githaiga ngihuthika oni ngikimwira ni sako ni mukwenda kwaria ri okai mwarie kugo kama kuna kitu ambayo inaachiliwa waachilie the full audios githaiga ni hatiri handu ndari ngasemania na Karango gocha riu niguo mucemanio uyu urakorirwo niguo uyu urakorirwo wa uyu twacemanirie the wrong call na iho yes that is the topic ambayo inatuma tukenda muno kumenya wathire atia tukinyete hau na ni mwacemania na Bobashi na Karango what maraniria ni Karango ajiririe maririe makirana okay mahoyanaga msamaha walikuwa naongelelea kuomba msamaha hakuna kitu ati walikuwa naongelelea mtu so wakati tulianza kuongea Karango akaniuliza Esther unajua hata wewe ulidanganywa mbona ulikubali kuleta bibi yangu live bila mimi kunijulisha na alikudanganya nikamwambia mimi najua hakunidanganya kwa sababu hapo ndio mastori zangu zilikujia na niko na hiyo nimetumia hizo audio zote zenye kwenye hao watu wenye wametumia hizo recording wako nazo hizo full waachilie hizo full wewe nayo nikamuuliza ndinayo ndatumirwo nanie kuri ira uma onanie ndatumirwo muraga gutwira we kwa nini hamtaki kutuobia nigetha tukamenya no nyoka iria nene kana no ni gwikire wega muno kuga ndure justify tondu nginya tukigetie tukigetie ni turona atiriri hena nyoka tondu ndugikiuga thurare ciake ni nguru ha thurare ri wakinya ati ha ndamwirire tondu muthuri wake anjuririe atiriri we esire wetikiririe atia kuingirio boxi uke musangithirie Triza na Triza ni ari na mbeca na ndamuigite wega ngimwate rugijira ni wa muigite wega na nginya ona ngucakirisi hau ndirarega githaiga ndigiri thithi ndigwika ngiaria ngibone ma okire gwakwa na nguo cia thiini ngimwira atiriri na ogikona wa muigite wega ri agakona ngiri angigura na thuru ari na kina tukumbura tondu okire gwakwa na nguo njuru muno niguo ithuo ndigwika ngiaria hau ndakiuga na ni ari na kinyatha ngimurite na ni ari na nginya na kinyatha ri we wagite kugu Karango enda ku justify we ndari muru ngimate no tugithi gucangirie ndondire ena ngiri 65 akijira yari gite kugura icio kugu yari conversation na ngimera ati ona ni kuigua full audio kiuga ati na mutika record hano Karango nigwenda gukuria a genuine question we na tondu we mutongu na we na mbeca ri wagakure mutumia kugucia thini niki nduko we gucia thini aikoro ugie thurari tondu ciarekererio no me no ikumenyeka koguo uga ndoririe Karango thurari wite thurari tia gucita nguo cia thiini tondu kwina ingioiga kinyatha ri gietagwo cifu no no kwenda audio cicio ri nugo cithaka live ngutumire tha ici ucithake live tumira we are very ekyo twira ha na ni ukwenda kumenya kiria giatuma purity anyanike ni kwenda kumenya why that part and what that tumenye nigetha we are able to clarify like igwire Tata Essy until now niwe wihoru I know now niwe urarumana just asking Karango the most genuine question unasema ni kweli huku na assist huku ulikuwa unampea pesa mbona hata pesa ya nguo za Tata Domera tumia mimi washakemwe good Domera Lekimoke washa tusikie
kituoke wale wa Kiswahili kama uwezi sikia Kenya nasema you cannot even understand. Wanadugigwa. Kwa huo mutaelewa tu, we will translate later. But for now we have to hear, it's a very vital time. Imira uko ni kwa musi wa sai. Ona tumaro waru. Ona dierega guko na tukire ndo asai uyu. Todo mutigikiuga oge arekira thurari njuru. Hiyo gari kuberi kwa garon. Today we are going to hear a lot. Weekend, you know. Hii weekend kuna sikana. Yes. Deke oka gwakwa reke ndicirute thimu-inĩ ĩno nyambe ciguke Jiketia. Sawa. Nidroka ku. I'm coming there. Sawa. Uko cithake arĩ we uka ngũtũmĩra cithakĩre hau. Nidroka hau. Guys, shy